nyuru mugano umuruguru mugano neni go goja kira litukuri chuma goja kira chinsa ibere chimaro ba gona iri bari abene go kwari ne sumuro biri yobe na intwe go ikomori nyana abakwenda kutubotia sense meli iye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital baiga sense mo ya YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News yoko nyatinga ki auto tweet at Ndizi TV News boga kerengel kya na boko tumagutira se namba ira skin ya yura buli tukurera nande ningo ko retero mugano ekarato na Professor Eneli Ondeli ekara ujigo twere so mugano ye gesa kaiburetwe bakabono aikire Professor nande ngayarengete ujibosigo na kuburi karanso ike ende toende naye go ikomwere yo ko retero murubiri na butambe kitariane Brighton Makori temwale Professor elinde atutebina ereningo ndiye buretwe inde tuske ujibosio karibu sana Professor se justo jito kona bago tebina ayeningo elinde tumaso ujibosio Ubiamono Brighton yeta Professor Henry Nyabuto Onderi. Professor Onderi gaiboire omachoge nyameso cho sakuru kumagina omachoge brabu stokuru omachoge brabu ward maya gaiboire tarehe 26 mwezi enyo 11 mwaka 66 igondo mwana gatano ase nyomba yo mwaka ogurugu Daniel Onderi Onsoti na mama agurugu Teresa Mara Onderi igo kana iboretwe onkunge na iboretwe na rengo mukarakali na iboruga na mama rocho borre kyagera no mukarakali na rengo Professor ibono mukotena no mukarakali ori kyara ngakingwa mayete Agara goli ngana kyono mwana yara koleka na kale bintu yakyabanga mwana na balenge no nekara lengo mokena balenge mweto mukarakali mbole po salie bintu bokorosia onta kete kumyo kanji kolema njuzimeke mete njigo baragi amatoke bone kareka nando mukarakali ase bintu komnebi tiona mbacha akiri kubatebinga igo tataiga tajite school lakini nasomete mpaka class kilikia gatatu miaka iri mikoro igo data igare umwarimu omonene ase minto inka ekero togocha kobugima tata abwate nyomba ibere tata nabwata amuraba mwa babere lakini umuro kumubwati nerega abwate familia ne abantu abangi bono tata ga komeki sure family ye ndugu yaye ogoro kwa Samuel Omonyi orangi Onsoti enyombe yende ya kabere yo mwako minto ne nyombe ntanga ni yito mwako minto twenzi bigo twa ikaranzira mese mo ngiro minto ya romanne twa somero konyara ntara manya gosoma nona ale ikaranza sa mraba minto bale na bana minto bali abanne bana gonsomye no mugaka bwikonyo ono gonsomye one kerongo chiko ika 1974 free education, free primary education ikatangazwa ekera yatangazwa igatoka nga watu wale wakane shiringi kero yo mure kogenda ajiko register nona abo yuri baga kanene ni profigera nyora bese bono abandi bonsi pikuruka wakaenda kujiko register nje mama galengo kokore biashara bye kibunda akubugore bias oira kirigolis wase tangi ariko na magrupa kirigolis na ndoira na nkaseito oli tukiri galenge kirigolis omuga kominto ga katwalire business ya nasana mugonga ya mafuta ya ko gesike trading company igota alengeka na mama ta alengeka ngamya kanyore shiringi takariki teyo otinji etina inji kora chesa litukiri abane ke baro sitere ya be ba bande ba ibuli bamba lengange ekagana bakara chesta bono nje kana polisi chombe watu wa polisi communally yani kumugumu chombe chia bante kenyoreke mmoja wa polisi masa na de mo polisi mora abana bake kuru nasa buno otamini mwana grazi amini yake tate na mini tano wajagi go train na kyo genda polisi chombe nana wodi chombe litukuligima ayabuye komanya ono ekerna taka kogende skuru karera sana egatoka ti shiringi ne bole mambo jigokia
my father's brother iyo Sam Monyi drive orenge ye chigari para naye tete akaliye linkolisi mumbu ali Masai akateba tindise tibuya yani njirali gere tichombe ko rumbu abaroje gatindo tinkole tibuya mugorowe karaika agaja kangigo ke binge mono naenda agateba mambi turiko genda ndose igoko genda ali Masai yo baraki tikolisi horoje siringi yabolire nande bono waje goitu na mambedere nande bono mbwato bokongo tu ikangaira chombe Masai omwari munaro kurukuma makambi we primary ya Mesojo primary school ye range nanka akamya koleta abana bakirasi bibiri roje ariyo kurunga riyongeri Masai so akolisia atwa kalisi Masai bona sio beje kunywa maja sako igabareta baje gwisi biroje na ende basoye gosomera mara bayuru roje ngondo je simpi singara ya jage wono ngaba interested ikiagera abana bangu no jitira times 1 irenga jikoligiria abana bane bari kuyiraneri tata buna someti ufire tinga kanga nanza kano maideri chiwa no ndanga 10 times 10 abaisi wangu kila mtu bara chini mwiku wende no mwana uli legali anachata kwa njwango ya 10 times 7 ni 100 ugakwana 10 times 2 20 yeah very fast rimo ndio kwa torota kwa jana majirengi ono akamya komboli ndio tawera di school kwa dia ni jombe ngolisi nonyore myaka enge kwa lenge ngoya 66 to anga 67 to 7 to 74 ngone about 7 years akamya komboli nga ngutaje school ngutaje turiko bere school ngamude ya igotua amini tinanyo aleta ko chicha ya mambi uje paki school mwana mungai bono maiga muri kuigwa mwana uyo kuri chombe ngoyo kuigwa singa yako igubuya kabisa mogoro bangagenda tiji kwa tegendo na manye school mambi saa 12 yanga taraji go kamanye ngainde ngagende school abana kibago kibanyorte nde school goikoro interview ya kolirune lyo gwetyo koboko ngonya gubwato gotokwa mwire no gwisanira kwende class onya tora bwato ikere igotora isana class bajete gwetyo koboko kugasinya ko bakaratingo cha kunya kini bakanyora kera de bangan tolika marieta tolike 1 mpaka 100 abcd bakanyora ibindi ngo kora within a second bro no manyete mimi manyete mwalimu akamya suggestiga mwisho kwirende class yake to kaenda class ya aigana class satu bono jugo jagire satu isiyo sakre iganga kikirwa jete uniform erongwa bwate pro kwa uniform ina gurus ngora ni mokana myoka lioka liti njiko nyora njiko kandi utingende school ikaruma eto muyuli ara soko genda moja gumba na bora weka mukora yes tali bono ekara ikajinsa nguyirwe class ngero baka standard 3 ngamya konyo ama muntama nena merete jina rukabisa muntama nene ai karanse class Again standard 3 bo ngokumi ngarende ngakinda jeso e class yake ama muntama nena muise kama nena murama nene kabisa anolete ngade ngeke ke baka geje mbere ke ko ndo kara toro bo ndo nanda kanto kanga nai ngade baka mbere ke ko kama ngoro ko jigoli li blackboard kubakara ko fundishe kendo nga standard formula standard formula ni liko liga ko muina paka muina entambe ngade yo mwalimu ngetingo nyara ika class ngetingo nyara ngera na standard 2 on ninje ngoira standard 2 ko igora na kanyo stiria banta banne baro mede free education wala ya da bantu abande kanyo ba me this ko tano school bakacha was to kama wikaranzi class Nombo atu buwa bangi kingo jege jakoba. Abono gira stu ko ira. Kingo so miwa. Ngoyo bindi yasin birita atakanya onso.
Ano imai. Yorori. To yo kara matem ngonya na tangani. Na liria karo kwa go tangana. Wika kwa ko nyori discipline ruwa sa bana bande. Nga gyugo juko go tangana. Ekirasi abantu bangana kabiri. Ona na yo siekirwa. Hiyo baga amakumu bono. Yo kwa makumu kabisa na yo siekirwa. No me tengo to akasiekir. Endo que tu hago sieka, yo siekero mwana w'isukuru. Ni mo sieka mondo wa. Sieka wo itu kabisa. Ona karo tu alengo tu alko isiko garia. Tu ikaransiwa. Tu amenya kururo tu atangazwa batanga-ine kwa wibitawe textbooks. Kwa uji exercise books, kwa uji karamu, chirura, binte bingi chiraba. Bona nalgo tangazwa garia. Naruete kali tukoli na tangani. Ikabega asiango na ndabone ngintu kyukumia nonya na tanganire ninjite kurangira mama kuruka amaxi na ali ndaro yuna akarateki na beki njindo jina 100 na konyora Nibo bukarakari urwa mamera de no boroje bado lakini bono ndoje ngoe koreka no mwana mwa obekire tu nkaruzu wala mama na jitu bakisuguru okonyora maxi omaene na talenge buya umwalimu akaya correct ngamentua max alia konyora rusiwo kanyora max awo wano kamya kwa satisfy no ena tanga ini seal wano kamya soma primary mpaka standard 5 itu ikire December tu alisiri kolisi tolema tukayons inkolisi Masai tukamya korore eke vumbi kegocha typhoon ega kisukuru ingi makuru moino paka moine rufu ekarwa ekaunze bitambia sareke de office kerege ento ya sareke ona kera to kuigora irasi mbikora diki mbiyo wikato kuikaranza semete tata konyoroga nice nkamanya go transfer kunyameso jo ngairwe mesa primary standard 6 Gomna neke mesa primary standard 6. Kona nyora murambaro haba kong bagutangana. Wa kong kabisa. Lingo jigo kara matemo matangani. Bako me kanyora anta gitu gutangana. Handcraft itu aku kan art and craft lagi aku handwork tu aku nyoba handwork kwa wajenga na ndio kwa harus kwa max wakamea ku decide wakachenge kintu kabisa paka wakambua maxi abiri umuntu mutanganya kanyara maxi akambua abiri ngatenge ngara okay this is okay na nje bondo je handwork ni what the meaning the next time na bongole dandi wakina inje na ndi ngatangana kuruwa bona ngatangana mpaka twakora matem standard 7 kende standard 6 na ichio wono ngaso komenya na balimu esukuru kuru kumana wesukuru bano ukaruka kwa ajira komenya skuru na ajira komenya no mwalimu umwalimu lokoro kwa George Butu alenge deputy esukuru may God rest his soul in eternity kera na wasire with the accident not long ago ono ekero yaba igo indu kyu kumingiringa na roseria balimu chai banyuri ringo kwebanga na nyuri baro batanga ne class na ninjira ko roseria chai kingo iki class ni boko byoka nando uonjoke naende nguonjoke ona karo to primary ga of course kana with primary school yeli ndo ndo mogeni umuro na karo ga jitoro mogeni orengo mumwenu ndo tevinga vaisibonzi varuete school chinde Jones bakajaga kalinzi ngaitu ibuko ndana ko lensera ndindo jege nakora olio yo magija to janjanyo wana na etire standard 7 ngaita kabisa ikiagera no ene result ya ngemagena ekwendengi mararo chikane tenga etire kono wedire standard 7 nani ko skoro jibosio pano prof na takura bwatira abutura ndasumo tuboko mokego mwanju muri ni kono wedira prof aga ndete ko toera ngakia somete skoro ya yo boroso ko toera ko jibosio na tate na bono bwetire ama tem ko sokora matema krasi sana ibere nani ko skoro jibosio ko to skanga na tora sintu dende yakabere
kurigiriria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigiriria kuruchi county sana na ibire ichuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito ichuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru y'uboroso igotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigobare asagia abwatobo twerera bwogosomera aborokia nigobaisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigobobwata mabaga asibirasi ao ayerera onyorera umwana uribaga asiskuru iryo irianyora megelio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwana wo aguchinyora gwikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya soba sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibire enoti isano na isato isano nemo isano marakabire isano nemo marakabire Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bilenko bijisemi College ya Tenacious Harbor niyo igore timiranko yaye guchia sebari batagite kwegera ububweni ya bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama ye D nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomia bare chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Eyuko manyamange kubwatikana nobukoreri bwabo batarire imuyumu chokisi asamagajo a Twins Towers rirongoli ya kabire gusoba kirisime ase namba enotibire isate enoti sano na ibire nabo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi mbe mono manju muri ekranda de gutubwati anene kara sumuru biru mwana one nyoro mwana woni gotona professor enali undeli ekranda de toere safari yae gesa chageta masomae mpaka bona le professor igotoska ande teto so asento ndende yakabere nyoro naboko na gutubwati sensa meri mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital waiga sensa maya YouTube naboko tonyora Ndizi TV News okonya jinga kina boto tweet @Ndizi TV News pa ekrengel kiago tome wetra sena mbira siskinia prof wate na bono wa koramate a class 7 bona nanga igwa school bona chire Sameta High School na beire Dimitri to Sameta High School but Sameta nera ya kumete ngaki school na Cardinal bona ntu amaile school jinejire skoma ko register exposure na ranja renge issue so na rangi Sameta High School bono ngo gete na rangi Sameta High School na etiri tanga rangi Sameta High School na etiri. My father amayago chali tukilimo ninga yinderu bele admission ni maidene na etire ko angri ngunu amayago chali tukilimo ngawate banga jisukuru oje kara jichara ambe chianka oje ko angri abantu bapema ko ajirije ka mendu ne Sameta sana oje bona my father amayago to mumuntu agenda ali aminia anajeri zitiria li fees magena secondary school itwara ko kiarambe aga na 450 shillings my father garingu mutindi amaga debi no is very strong garingu mutindi miaka ya etara ikasera amaga debanga omwana uyu agenda magena jena teba
otomili lisiti goru mogonga na ibrenge byo bire summit lisande ya lenge ngo mande yata tengale ngende magina mande yiguika to inje na jora summit ni mede ngoirundi umugaga mego jamoroba amaka nya tingole diki tinjieti my brother naro goru consult ngubwati oko mboli na tato kolega asika bili yo maya kuiru ya rambe my sisters boss ba otega ke wanje igera ngeko kai Pako gosega kabisa nje ko nyani rule ngaro my father nje ndiki kwa modify ngitakwa lakini tukini katera pakandify mugora wakago nje to tenge juga ikire oko tenge juguka ene ngaki ngode tata ya mbia kwa ne school ngo school kia tata aye akajikoigu go kunaro mutindi akateba amaze byande amaze kajaruka ngausieke moranguru siko ngasira mbutuko ya ngomogoro bange saa moja gasoa sosi no mama toke ngasira mafata kunaro mutindi akateba abantu bonse barangeriwe ndigiwe asengo toka ndetu bakamya kondiyo lova emezime matoke imeji kaume ase treyongo toka elimbo tuko lina nje kana miyoka to the neighborhood musani ona roro okuru Fidelis Lucas King oyibaga kolile eme kwende okamba na my father Lucas King de ba koru okamba na my father wono nkumuke kolikiane ngamyoka paka mwabo ngebisoronga ngararo my father wone kamya kobenga asi na asiri kuruka wono kondiye meteme bakandiya goita bande iboko kero monta koliye abantu tukomuge bakoliye bakondi mahambe kibo kia inje kugono jakire goeta kurigo somo kiyo ngasoede oko jugo jangu kwana kurugani gasokare dirisha ngatama baka magenje nando gadam magenje no my sister anyomire monene ngamyo kapaka ngaiko ono yuoja bakanyorende bayibuli mbamanye thinga naso etomujuyo my friend injirade ya ngo Bentley ajote yabanga nona arengi hasi na chiri my father wona akajikondia akabaso wara na wona yarenge gendo ketakire ko be discipline case kiabe wona cause of worry twarobwa basoiro wona kolinga kyumwana ngayeje mbaje baga mahiri weta kondia akome akoruwa rina ndo bakondi uji magenje na ire ni ngacha gotenda magena se my brother amenyete eriko nyoro ithiri burasi my brother nyoro tinyo wona ni gena ngaso my brother's house or my father ngacha konyora ngadindi totake magena ne bonde determined okonyora na nyoro ligo liko na sameta wonende na babete mororo I think you know okanyono na device na nyo tukuru sa bande ngio ka ro sumbu mwana tete bande school akanjanga so school wono wa sere samet wono so samet bonu madali tanga na vete bikoro to bi mokuro kero wono so samet from one wona kana ko genda samet mambia ngondi geti moyeki bikoro to moyeki kabeka machimi kabeka magoro no maidere ndi bono ngamangere wikare ngo amatuka aya uzibiro je wakine ko otana ko beke bikoro to nani pura ngorenga kito kwa ko beke bikoro to kwa goitwa abali bako itanga ikwa rusi ona nabekira maji ngarara na maji yo paka mambi alikia ndia magoro hararabe bono tigangu mokengenda sameta nekira sameta high school because they having a dojo with black shoes and the laces. I mean black shoes with the laces. Lakini vitali high heeled. Wono tuikire na vile pata. Njenga viveka ngaveke sanduku. Na ikire ezukuru admission. Wonta jitenzi. Abantu bali kumenya ngiye ngokora. Goboli undi ngakire ndo ngiutajira nebikoro. Kubizeza no vile sanduku. Goboli ugiutajibeka. But the instructions were very clear. Come with black shoes, pata shoes with laces. Ngagina alko viveka na only thing understand the instructions kubwa bali bavegete biruke. Oh garagari bali bwana bo. Na ikire. Na very admitted. Which was form 1.
ikirasini roje nige uzina somete primary mpaka engima nige uzio ma tu arasoma ege songo na bana aboko iwongo bikole kwa no kimanyite lakini ukwana was a problem poje to so ikirasini na umwana mako visual uiwite kabisa kanga kwasa visual lakini wono wasinyo kyoko boko kali to kana tanga na jiko mukyo boko wasegete kana jiko ni ege songo kevunegete no wasegete igoti na woki fomwani abana barabaru wete cyaho sendi mezi musoje bakwana ege songo bana sana ngibono kindu ete meso roje to kukumena anda abanje ko enjoy abana bande or you know the ass guys but ji shadi long sleeve lo ba jiringa bana utakuna ji sweet gram kono kitokumena iga ebata ke ba puane